Mwaramutse neza nshuti bavandimwe mukurikira amakuru yacu hano kuri Kivu News Official. Turaje rero kugira ngo tubagezeho byinshi mu makuru arimo aragenda avugwa muri iki gitondo cy'uyu munsi. Uyu munsi ni tariki 24 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026 ni kuwa gatatu. Rero wowe udukurikira ibihe byose rero nyemerera nkubwire amakuru arimo aravugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Rero tudatinze dufite byinshi tugiye kubagezaho. Hamenyekanye rero icyatumye Angola yikura mu biganiro by'Kinshasa. Burya ngo harimo kuba Angola yaranze kwamagana u Rwanda, rero biza kuba bituma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibananiye barangije bava mu biganiro. Ibi rero turaza kuba tubinyuramo. Ikindi kandi murabizi neza yuko Neva yarari Kinshasa. Hari ijambo rero yavugiye mu nteko ishinga amategeko, uruzinduko yasoje ku munsi w'ejo. Ndaje tuvugane rero kuko iri jambo ndaje turyinjiremo, kuko iri jambo Neva yavugiye mu nteko ishinga amategeko ryaje kuba riteza urujijo, rwateje amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga. Turaje tubivugeho rero, turebe uko byari bimeze muri uru ruzinduko n'iri jambo yavugiyeyo Perezida Ndayishimiye Evariste muri izi mpaka. Turaje tubivugeho neza cyane. Ikindi rero turaza kuba tuvuga n'ubundi by'ibitero muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Bitare, aho bivuga yuko kari mu maboko ya AFC 23 nyuma y'imirwano yari ikaze ikomeye cyane. Imirwano yari ikomeye cyane, rero biza kurangira muri Bitare hafashwe na M23. Rero ingabo za Kinshasa FARDC zirimo zirashinzwa kuba ziraye mu baturage nyuma yo gutsindwa zikagenda zica abaturage. Rero n'amakuru dufite avuga yuko nyuma yuko ingabo za FARDC byaje kurangira zitangiye kugaba ibitero mu baturage, ibintu bitoroshye cyane. N'aya makuru turaje tuyinjiremo rero tuyavugeho mu buryo burambuye, turebe birimo biravuga gutya, ese nibyo nukuri bihagaze gute. Turaje tubivuge uko imirwano yari imeze nuko byagenze. Igisirikare cy'u Rwanda rero RDF cyasoje amahugurwa y'abari bamaze amezi 4 bakorera inasho. Ubwo nabyo turaza kuba tubivugaho turebe uko bimeze. FARDC yakamejeje nyuma yuko irimo irakubitwa ku butaka. Ubu rero noneho bongeye gusubira ku bidrone bya bidege binini bitagira abapilote. Nabyo turaje tubivugaho tureba uko bigenda bimeze. Muri Uganda Frank Gashumba yakoze hasi akora hejuru, amaze kuvuga ngo ntabwo jyewe ndi wa mugabo ukubita urushyi ngo nindagiza ngo uhereze undi musaya nawe ukubiteho. Rero uyu nguyu ni umwe mu bavugira b'Abanyarwanda bo muri Uganda, ndetse turaje turebe byinshi bitandukanye ku byo Frank Gashumba yavugagaho. Kandi mu yindi murabizi ko ishyaka rya Kisekedi UDPS ryavuze ati Kabila yishe papa we. Turaje tubivugeho rero. Murabizi neza ko hari uwamwishe n'ubundi, ariko turaje turebe bimeze bite, byagenze bite. Nabyo turaza tubivugeho rero turebe uko bimeze. Murabizi neza ko mu minsi ishize Kabila yari yavuze ko Kabila ari imbwa, ariko turaje tuvuge no kubera iki bikomeje kugenda abimera gutya. Turaje rero twinjire turebe uko bimeze. Turaza kuba n'ubundi tuvuga igikorwa igisirikare cy'u Rwanda n'igipolisi byakoze, ubwo ndavuga Kayonza ndetse na Kirehe. Turaza kuba tureba uko bigenda bimeze. Rero muri Katari uruganda rwaturitse, abantu 12 bitaba Imana ndetse 66 nabo barakomereka. Ibyo ngibyo hari rero ikintu gishobora kuza kutiza imitima y'abantu benshi, ngo nyuma ya Iran, Korea ya Ruguru Trump niyo arimo arareba. Ese ubu ntago yabagiye gukoza agati hahandi Kim Jong Un? Ubu ntago bishobora kurangira akoze ibintu bitarakozwe n'umuntu wari we wese. Reka rero tuze tuyarambure mu kanya, tubabwire byinshi mu kanya. Mugenzi wanjye reka ngusabe wakanda subscribe, ugakanda like, ugakanda na share,
kugira ngo ibintu bigende neza. Ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bigoye. Wareba muri channel yawe ukareba ahantu hari akantu k'agakumwe gafunze igipfusi, wagira gutya ugakandaho, ukajya no ku ruhande rw'iburyo mu kiganiro cyawe ugakanda subscribe. Ni ibintu byoroshye cyane, ni inkunga wadutera maze ibintu bikagenda neza cyane 5/5. Rero ni inkunga waba uduhaye, si amafaranga, si ikindi kintu, ni ugukanda like gusa, ugakanda na subscribe, ubundi ukaba uduteye inkunga yawe mu buryo bufatika kugira ngo ibintu bigende neza. Twinjire rero mu makuru, twinjire mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tuyabaramburire neza cyane. Reka duhere rero mu ijambo Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi, yavugiye muri Kongo ngo mu nteko ishinga amategeko. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe abanyekongo bose gushyira imbere mu bufatanye mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi byiganje ndetse bihungabanije umutekano muri Kongo mu gihe cy'imyaka myinshi. Ariko icyakora nubwo yavuze ibi ngibi, hari bamwe mu banyapolitike n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyamurenge bavuga ko cyangwa bashimangira ko aya magambo adahura n'ibyo bakora, ndetse no muri bindi bice, yaba Minembwe ndetse no mu bindi bice by'amajyepfo. Rero baravuga ko abayobozi b'akarere bakomeje kuvuga bumwe, ubwiyunge, ariko mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano, mu gihe ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bwa Kongo byakomeje gutuma abaturage benshi bava mu mitungo yabo, abandi bakasiga ubuzima. Abaturage rero bo muri Minembwe n'ahandi hatuwe n'abanyamurenge bagiye bagaragaza ko bafite impungenge ku bikorwa by'imitwe yitwaza intwaro nka Wazalendo ndetse n'iyindi iri muri aka gace, ndetse bavuga ko bikorana n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Ibikorwa byabo bigizwe no kunyaga, gusahura, gutwika ndetse no guteza umutekano muke. Bamwe mu basesenguzi ndetse n'abanyamurenge bavuga ko hakeneye iperereza ryigenga, kuko bivuga ko amatungo y'abanyamurenge yanyazwe ku rugero runini mu myaka ishize. Ibi rero ibi ni bimwe mu byakomeje kugaruka mu biganiro bya politiki n'umutekano. Hari n'amajwi rero akunze kumvikana ko habaho umucyo ku ruhare rw'amahanga, ingabo z'amahanga zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubufatanye bwa Gitega ndetse na Kinshasa. Abatanga rero ibyo birego bavuga ko hari aho izo ngabo zagiye zishinzwa kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abaturage, ubwo ndavuga abasivile, aho kurwanya abahungabanya umutekano. Abo rero bavuga ko hakwiye gukorwa iperereza ryimbitse ku kibazo cy'umutekano. Harimo ibirego by'ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse n'ibindi bikorwa abaturage bagenda bavuga ko byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye. Rero ku rwego rw'amategeko, ibi birego bisaba ko byakorwaho iperereza ndetse bikemezwa n'inzego zibifitiye ububasha mbere y'uko hafatwa umwanzuro w'ukuri kudashidikanya. Umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi uvugwa mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, aho u Rwanda rwakomeje rusinja uyu mutwe ko ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Rero ibi ngibi abasesenguzi bavuga ko kuba FDLR nayo iri mu ngingo nkuru z'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi ngibi bishyira iki kibazo mu ngingo nkuru z'umutekano mu karere. Mu gihe rero Evariste Ndayishimiye akomeze gushishikariza abanyekongo ubumwe n'ubufatanye mu byumve neza, bamwe mu batuye mu bice byibasiwe n'intambara bavuga ko amahoro arambye azagerwaho binyuze ntago bitazanyura mu magambo gusa, ahubwo bizanyura mu bikorwa ndetse n'ukuri kw'ibyaha bivugwa, ubutabera ku bahohotewe ndetse no kubazwa inshingano ku bagiye bagira uruhare mu guhungabanya umutekano. Aba rero bavuze ko amagambo ya Evariste Ndayishimiye atariyo azatuma amahoro aza, kuko igisirikare cye niba gikomeje guhungabanya umutekano muri Kongo, ni gute amahoro yaza? Rero urumva ko abantu bakomeje bahaguruka bavuga ko Evariste Ndayishimiye ibi ngibi byo ntacyo bivuze. Abasesenguzi rero bagenda bemeza ko kugira ngo ubutumwa
ubwo ubumwe bw'amahoro bugire ireme, ari ngombwa ko impande zose zirebwa n'ibibazo by'uburasirazuba bwa Kongo zishyira imbere guhagarika ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ndetse no gushyigikira inzira y'amahoro bishingiye ku kuri ndetse n'ubutabera, ndetse byaba ngombwa n'ingabo z'u Burundi zikava muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva rero ko ijambo rye ryaje kuba rinengwa n'abaturage bibaza impamvu avuga ibintu avuga nabo batabishyira mu bikorwa. Rero ibi yabivugiye i Kinshasa aho yasoje uruzinduko rw'iminsi ibiri ku munsi w'ejo hashize, ndetse akaza kuba avugira aya magambo muri Kinshasa. Reka rero twinjire nanone mu yindi nkuru. Kinshasa yapfuye iki na Angola kandi yari iri gutegura ibiganiro bitaziguye hagati y'abanyekongo. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibuhuza n'ubutegetsi bwa Angola ku mushinga w'ibiganiro by'amahoro bizahuza abanyekongo bitewe n'imyumvire itandukanye impande zombi zifite ku Rwanda, yewe no kubigendanye no kuvugurura itegeko nshinga. Mu mpera za 2025 ubutegetsi bwa Angola ndetse n'ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagiranye ibiganiro byinshi, ndetse Angola iyobora ibi biganiro, ndavuga Rwanda, yumva ibitekerezo by'abanyekongo bavuga bari kumvikana, harimo abayoboye Gaturika ndetse na Anglikane, kugira ngo izabishingireho mu kuyobora ibiganiro. Ibi rero nyuma yo kuganira na Felix Tshisekedi perezida, nyuma yo kuganira inshuro zigeze kuri 3 mu ntangiriro za 2026, Laurence muri Angola yateguye impapuro zigeze kuri 21 igaragaza uburyo abanyekongo baganira. Iyi nyandiko rero igaragaza uburyo haboneka igisubizo cy'ibibazo mu bya politike ndetse n'umutekano, ariko bigizwe mo uruhare n'abanyekongo bo mu byiciro byose, bagahura mu biganiro i Rwanda, bigategurwa kandi bikayoborwa na Angola. Angola yatanze igitekerezo cy'uko ibiganiro bishya bya Rwanda byakwitabirwa n'abantu 90, barimo 30 baba bahagarariye ubutegetsi bwa Tshisekedi, 30 batavuga rumwe nabwo, harimo abanyapolitike ndetse n'abafashe intwaro, ndetse na 30 bahagarariye societe civile. Iyi nyandiko rero irimo igitekerezo gisaba ko ibibazo byugarije Kongo bikemuke. Hakwiye ko abakongomani bo mu bice bitandukanye by'imitwe yitwaje intwaro nka CRB ya Thomas Lubanga, FC 23 ndetse nabo mu mitwe ya Wazalendo bashyirwa mu nzego z'igihugu zirimo umutekano. Angola rero yagaragaje ko ibiganiro byagira uburemere kandi bigatanga umusaruro mu gihe abo mu byiciro byose babyitabira, kandi ko kugira ngo bigende neza hakwiye gufatwa ingamba zirema icyizere, zirimo kurekura ifunga za politike, ukuraho ibihano bamwe bagiye bafatirwa, no kubahiriza agahenge k'intambara. Itsinda rya Angola rero ryateguye intambara ryagaragaje ko Joao Lourenço yafata inshingano nk'umuhuzabikorwa w'ibiganiro, akaba yakoranya abazakoranya abagiye kubyitabira, akaba yabigenzura ndetse akanayitangiza akanabirangiza. Angola rero icyo gihe yagaragarije Perezida Tshisekedi nyuma yo gutangiza ibiganiro umuhuza yafashizweho n'umuryango wa Afurika wunze ubumwe ndetse n'inteko y'abamwunganaho irimo igizwe n'Abanya-Nigeria ndetse na Uhuru Kenyatta. Yagaragaje ko rero mu gihe ibi biganiro byabara i Rwanda ntacyo byaba bitwaye ku muhango wo kubitangiza wabera i Rwanda, ndetse umuhango wo kubirangiza ukabera i Kinshasa, akaba ari naho n'amasezerano y'amahoro yasinyirwa. Ibi rero Jeune Afrique yaje kuba itangaza ko inyandiko yaje kugezwa kuri Tshisekedi muri tariki ya 7 z'ukwa 3 2026. Abo muri guverinoma ya Kongo bagaragaza ko batishimiye ingingo nyinshi zikubiye muri iyi nyandiko. Bagaragaje ko Angola idatunga urutoki u Rwanda mu buryo buhagije. Leta ya Kongo rero yanze igitekerezo cyo gushyira mu biganiro abahagarariye M23, igaragaza ko umurongo utukura itashobora kuwurenga. Yanagaragaje ko kandi Joseph Kabila wakatiwe igihano cy'urupfu muri Nzeri 2025 adakwiye kuboneka muri ibi biganiro. Mu ibaruwa Tshisekedi yohereje Angola tariki ya 14 z'ukwezi kwa 5 abinyujije mu mutwe we ku ntumwa ye yihariye yitwa Sung Sutanamo, yagaragaje ko iyi baruwa yohereje Angola tariki ya 14 ari we ugomba kuyobora ibiganiro no kubitegura, kandi ko nta handi bigomba kubera uretse i Kinshasa. Igisubizo rero cya Kongo kuri Angola kigaragaza ko ibiganiro bigomba kwitabira n'abantu 500 bo mu byiciro bitandukanye, kandi ko mu bigomba kuganirwamo harimo guhindura itegeko nshinga. Tshisekedi akaba yajya ku itegeko ry'inzibacyuho kugeza hatowe perezida mushya. Angola rero ku gisubizo cya Kongo igaragaza ko
ibiganiro byaheza bamwe mu baturage ba Kongo barimo M23 ndetse na Kabila nta musaruro bishobora gutanga, bishobora kwemeza umwuka mubi n'ubundi no gukomeza gucana umuriro usanzwe n'ubundi uri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikindi cyababaje Angola nuko Kongo yatinze igasubiza nyuma y'igihe cy'amezi abiri. Ibi rero byabaye nko gutinda, bifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cyo kunenga cyangwa se kugaya ubusabe yaba bitewe n'uko rero Kongo itishimiye ko Angola itigeze yamagana u Rwanda, kubera ko Angola itigeze yamundagaza u Rwanda, nta kintu na kimwe ngo yavugana na Kongo. Reka twikomereze rero amakuru yacu n'ubundi mu gihe twari turimo turavuga impamvu Angola yavuye muri ibi biganiro kubera Kinshasa, nyuma yaho Kinshasa yo itumvaga uburyo iyi ngiyi Angola itaba irimo iravuga u Rwanda nabi. Dukomeje amakuru yacu rero, hari agace kamaze kujya mu maboko ya AFC 23 nyuma y'imirwano ikaze, agace kitwa Bitare muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gace ka Karehe hakomeje kuvugwa imirwano ikomeye yahuje ihuriro ry'imirwano ya ingabo, ubwo ndavuga imbonerakure z'u Burundi FARDC ndetse Wazalendo, aho bari bahanganye na AFC 23. Nibyo rero byari bimeze aho bahanganye. Amakuru rero dufite aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yari ikaze cyane, aho impande zombi zakoresheje intwaro ziremereye n'izoroheje, bikarangira bigize ingaruka ku mutekano w'abaturage ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi. Amakuru rero yizewe aturuka muri kara gace avuga ko nyuma y'imirwano yamaze iminsi ibiri, agace ka Bitare ko muri territoire ya Karehe kaje kuba kaguma muri maboko ya AFC 23. AFC 23 rero yari ihanganye n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bafatanije imbere y'uko yigarurira aka gace gafatwa nk'ingenzi bitewe n'ahantu gaherereye ku muhanda uhuza Chibanga, Bulambika, Hombo ndetse hafi y'ishyamba rya parike ya Kausberg. Mu rero makuru atandukanye akomeje kuvuga ko urwego rw'umutekano ihuriro rigizwe na FARDC, imbonerakure ndetse Wazalendo na FDLR ryari rigamije gusubiza inyuma AFC 23 binyuze mu bitero byagabwe ku birindiro byabo. Gusa nubwo hagabwe ibitero byo kugira ngo hagarurwe igenzura ry'ako gace, byahuye n'igisubizo gikomeye, aho AFC 23 yasubije inyuma ibyo bitero, bikaza gusozwa nuko AFC 23 yigarurira aka gace ndetse ikigarurira aha muri Bitare. Mu gihe rero iyi mirwano yari ikomeje, umuryango Médecins Sans Frontières watangaje ko wakiriye abarwayi cyangwa abantu bakomeretse bakogeze kuri 20 bakiriwe mu bitaro bikuru bya Bitare. Aba bakomeretse rero bavuze ko bakomerekeye mu mirwano ya AFC 23 ndetse na FARDC mu gace ka Karehe. Rero Médecins Sans Frontières yakomeje igaragaza ko nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ihanganye n'ikibazo cya Ebola ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima muri rusange, ibikorwa byo kwita ku barwayi bikomeje kugenda bigorwa n'umutekano muke. Umuryango wibukije impande zose ziri mu mirwano ko abasivile bagomba kurindwa mu bihe byose, ndetse bikaba ari ukubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Imirwano yo muri Bitare rero yongeye kugaragaza intambara iri guhuza AFC 23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bayo. Reka rero babyeyi bavandimwe dusimbukire n'ubundi ku nkuru ivuga uburyo ingabo za Kongo zishinjwa kuba ziraye mu baturage. AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryashinje ingabo z'iki gihugu ko nyuma yo gutsindwa urugamba ingabo za Kongo